Dakle, definitivno ovaj Graveyard. Ajde sada da vidimo na ovaj, da li ćemo nešto da izvučemo. Ajmo sada. Zdravo ljudi, dobrodošli u novi fun chest opening, mislim da je petica, dakle, nemojte mi vjerovat, ali mislim da je ovo broj 5, jer vjerovali ne, čak broj 4 nisam stigao da objavim, tako da, ali dobro, nova godina, tako da nadam se da će ljudi imati razumijevanje, jer dobro je što uopšte i uspije nešto da izbačim kad je nova godina, tako da nadam se da imate razumijevanje. Sad, ovo je account Miki, samo sekund da proverim kako se on zove, Milomir Miki Kovačević, veliki pozdrav za njega, Andriju i Srećka, dakle, on je rekao da pozdravim dakle Andriju i Srećka, također ja njega pozdravljam. Tako da ovdje imamo dva, dakle jedan veoma dobar chest i drugi isto dobar chest. Imamo i gold i silver, dakle jedino što kvari ovaj silver jedan, ali nije to ništa strašno, tako da definitivno nije ništa strašno. Što ima vamo u shop? Ništa. Koji je ovo? Ovo je level 8 u 2200 trofeja. Koji ide koristi Hog, elitne barbarijene. Bogom i vještica, mislim ovo nije loše, samo što ne znam da li je ovo dobro za korišćenje. Ima li šta zanimljivo? Ima minjo horde, ima golema, Fornas mu je dobar, znači Fornas bi pametno bilo da koristi. Šta znam, mislim Hog je level 6, nije loš Hog, definitivno nije loš Hog. Inferno Tower dobar, jedino što bih ja skinuo vješticu, Valkyria dobra, ovo je dobro, jedino što bi skinuo vješticu. I kako vidim, on nema ni jednu legendarnu karticu, ako dobro vidim, a nadam se da dobro vidim, mislim da nema nešto, tako je. Nema ni jednu legendarnu kartu, tako da ovo će da bude, nadam se, njegova prva legendarna karta. Nadam se. Ajmo mi da počnemo, da ne gubimo previše vremena. Pa kad završimo ovaj chest, onda ću probati da ga dignem barem do arene 8, ako ništa drugo. Čisto da vidimo za sve igrače zabranjeno da se vređaju u chatu. Tako je. 2300, dakle bio je u arenu 8. Klan nije loš. Two Stripes. Jape Legrand je broj 1. Samo sekunda, ja šporet, izvinjavam se. Evo me. Stavio sam sarmu da se ugreje, pa ne bih volio da izgori pre vremena. Ajmo, dakle počet ćemo od silvera, gdje je free chest, onda ćemo gold, chrome, giant i na kraju super magical chest. Ajmo prvo ovaj. 4, 5, ništa. Ajmo free. Ništa, čim mi vidim 2, ništa. Ajmo drugu. Goldić. Dakle, ništa. Sada idemo gold chest. Ovo je solidan chest. 3 kanonča, mortar,
minion, ništa od toga ne koristi. Dobro, ajmo mi Chrome Chest. Gems, Tesla i ništa. Dobro, barem ovu elitnu govedu dobio što koristi. Ajmo sada Goldak ima 3, može nešto da iskoči ovdje. Ajmo. Ne može, zato što mora da bude više rare. Tako da hoće da bude common ili rare. Evo ga rare i sad će zadnja da bude common. Ništa od toga. Jebg. I ajmo ljudi da otvorimo ovaj Super Magical Chest. Dolje napišite u komentaru da li će Miki da dobije njegovu prvu legendary card. Dakle, definitivno ovaj Graveyard. Bez razmišljanja. Gold dobar. Rocket. Dark Prince Unlocket. 13 Gianta. Fornas može na level 6, što je ekstra. Mega Minion, opa. Ja mislim ništa. Stvarno mi je žao, ali mislim da ništa ovdje neće da bude. 401 minion se dobije. I koje će da budu epic, samo će jedna karta da bude epic. 16 guards. Brate, stvarno mi je žao, ali šta da ti kažem, brate. Jedino od ovoga što je dobro, Fornas ti je dobro. Guards slabo ko koristi. Ali dobro, Guards može da se iskoristi ono. Šta da ti kažem, brate moj. Ja ću probati da ti dignem malo trofeje. Vidjet ću koliko mogu. U stvari nemam pojma, prvo ću da vidim prvo ću da vidim sa njim da li da dižemo, ako čovjek nije tražio, onda... A dobro, u stvari pokušat ću vam, oni barem do Arene 8, ako ništa drugo, barem do Arene 8. Znači, to je to što se tiče ovog prvog akaunta, mi ćemo nastaviti na drugi akaunt, tako da, ljudi, gledamo se za sekundu, nadam se isto dobrim čestom kao ovaj. Se gledamo i bye bye. Zdravo ljudi, evo nas na drugi akaunt, ovo je Denis Perović. Dakle, ovo je njegov akaunt, veliki pozdrav za njega i puno mu hvala što mi je dao akaunt da odradim otvaranje chestova. Znači, imamo ovdje Super Magical Chest, imamo 2 silvera, gold, chrome i free chest. Tako da imamo šta on ima sve, čekaj. On je 2700. Rekao je da probam boost, ali boga mi... Dobro, ima Hoga level 7, to je dobro. Na kompjuter veoma teško, ne znam da li mogu do legendarne arene. Na telefon možda bih mogao, ali na kompjuter teško. Ima šta sve ima ono ovdje. Golem, neš malo level 3, odnosno neš malo, nego možda do level 3. Ima od legendarne minera i lumberjack. Pa dobro. I loše, 2 legendarne ima. Ajmo da počnemo. Počet ćemo sa silver, free, gold, chrome, ide onda Super Magical Chest. Ajmo lagano. Samo ja da stavim sluške, pošto se već snima glas. Dobro, Zap, Tesla, ništa specijalno.
Opa, ovdje nešto može da bude. Dakle, rare je završen. O, lutko moja. Epic. Dobro, ajmo free. Opa. Ništa. Ajmo drugi. O, ovdje definitivno će biti epic. To mora da bude. Dakle, ako budu gemovi, svejedno će da bude epic. Baby Dragon, dobro. 2 epika je bilo. To je dobra stvar. Goldić. Ništa. Barbarian. Ništa. Tesla, ja mislim da koristi. Valkyria. Dobro. Ne znam da li, u stvari, ne koristi Valkyriju. Njemu treba, dakle, arčerica. Nek to koristi, to mu treba još malo za level. Mega Minion još malo za level. A dobro mu je ovaj dek. 2.8. Dobar. Ajmo Crown. Dakle, ništa. Gem. Arčerice, gledam. Malo mu fali. Ništa. Minionce isto je ovo veoma malo. Gledamo ove Tombstone. Ne verujem. To je to ljudi. Ja mislim onaj prvi nismo imali ništa Super Magical Chest. Ajde sada da vidimo na ovaj. Da li ćemo nešto da izvučemo. Dakle, 3000 arke. I Valkyria može na level 6. I Giant može na level 6. Opa! Evo minjani na level 9. Dakle, ja mislim da je common završen. Jer preko ovoga ne vjerujem da može. Opa, Mega Minion je ne znam da li je rare, čekaj. Ajmo. Ljudi, ovdje može lagano da bude legendarna. 7 epic, ali mora da bude još 3 nice Giant Skeleton. Nisam 100% siguran, ali mislim da ide legendarna. Dakle, Giant Skeleton može lagano na level 4. Što se tiče epic vala nije nešto. Dakle, Giant Skeleton je slab i onaj Tornado slab. A ostale karte su dobri. Što se tiče legendarne, dakle već znate moj odgovor. Tako da, ajde da proverimo. Ajde da vidimo šta će da iskoči. Ajmo ovako, ajmo 1, 2, 3, Sparky. Čestitam na ne beše Džana, kako se zvaše, Danis Perović. Dakle, čestitam Danise na novoj legendarnoj karti zvanoj Sparky. Sparky je bogom u veoma lošoj situaciji. Gledao sam dosta Sparkija koji su recimo na 3800 trofeja, ali su većinom level 2. Ne znam što da kažem. Sparky je bio po mene najbolja legendarna karta. A sad bogom ima dosta countera za Sparkija. Većinom skoro svi koriste Zap. Imaju Ice Spirita, Ice Golem i dosta drugih stvari koje spavnere, Tombstone. Dakle, Tombstone je veoma dobar counter za Sparkije. Dakle, to je to ljudi, to je to. Mi ovdje završavamo. On je menjao klan, aha.
Znači, to je to, mi ovdje završavamo, a što se tiče ovog drugog otvaranja, pa ćemo da vidimo ko će biti treći akaunt. To je zadnji akaunt. Dakle, to je to. Vidimo se u sljedeći videoklip. I opet veliki pozdrav za Danisa Perovića. I to je to. Ajde, gledamo se. Ćao. I evo nas nazad. Dakle, ovo nam je treći akaunt. Ili to je zadnji akaunt. Ajmo da povećamo glas. Nadam se da se sada čuje malo bolje. Evo ovako, ovo nam je treći akaunt, ovo je Selke23, a njegovo pravo ime, bar mislim, Luka Selić. Veliki pozdrav za njega i veliko mu hvala što mi je dao da otvorim ovaj chest. A razmišljao sam da odigram za ovaj Chrome chest, a s obzirom da je čovjek level 6 u areni 7, tako da svaka mu čast. Ne bih da mu kvarim ovo, jer igram na to jeste snimam na kompjuteru, pa to jest na laptopu, pa nisam toliko sjajan što se tiče igranja na kompjuteru. Što imamo? Ima elitnu mašineriju tu i Hoga. Dobro, što ima vamo? On je u Royal Kings. Timo, da li su oni iz Crne Gore ili Srbije? Pa dobro ime. Dakle, 5 od 10. Svaka čast. Da imamo šta da mu stavim da tražimo. Ajmo da mu stavimo mini peku. Jer on sad sigurno spava. Eto, čisto da ima nešto. Ajmo da počnemo sa Silvera. Ček prvo da provjerim da li ima koju legendarnu. To će da bude njegova prva. Jeste, prva legendarna karta će ovo da mu bude. I ajmo. Gold, Royal GG i elitnu mašineriju. Dobro. Ajmo sljedeći. Gold, Fireball i Royal GG. Drugi free, odnosno prvi free. Goblinse. Mislim da Goblinse ne koristi. Tak. Ajmo, dakle ništa. Čak nije dobio nijednu epic kartu, što je razočarenje. Ajde barem gol da će li dati. Gobline, ništa. O, zajebaš. Ja bogom pomislio ništa. Ipak dobio je jednu epic kartu. Poison. Neću da komentarišem, bogom bi Poison je bila najbolja karta, sad je toliko slaba da retko da je viđamo ovu kartu u deku. Šta sam sad tak htio? Bravo. Napišite dolje koja će njemu prva legendarna da bude, da vidimo šta može da dobije. Dakle, Elektro Wizarda, jebem ga usta škrbava, dakle, koliko se samo iznervirao za ovaj challenge majko mila. Ne isplati se, definitivno se ne isplati. Što se tiče nagrade, isplati se to normalno, ali za nervozu ne isplati se. Dakle, može princezu, Sparky Log, Miner, Graveyarde u arenu 5. Po mene Graveyard treba da bude u arenu 10. Toliko je dobro. Dakle, Ice Wizard, Lava Hound, evo je najgora. Dobro, Lava Hound je dobra, ali Inferno Dragon je po meni, jer vazda će neko da kaže nije, nego najbolja je to karta, ali po meni je veoma, veoma loša. Ili ja ne umem da igram, ili je nešto drugo, nemam pojma. Ajmo sada. I...
A dobro, nije loš. Nije loš. Lava Hound je tu. Sada sa Lava Hound. Dakle... Ne znam šta može. Mislim, može Minion Horde uz lavu, to definitivno. Ovo može uz lavu. Zap Farbal isto uz lavu. Ili Strel isto može uz lavu. Ima dosta tih kombinacija. Ajde da završimo. Da se odjavimo. Dakle, ovo je kraj videoklipa. Dobili smo ovome liku Lava Hound, što uopšte nije loša karta. Ja mislim da Sparky bilo bi... Jel Sparky je mogao da dobije? Mislim da. Evo ga, Sparky. Sparky i Inferno Dragon, to je najgore dvije karte koje je mogao da dobije. Log Miner je dobar. Ajde, Elektrovizor nije loš i Princezica je dobra. Znači, to je to, ljudi. Što se tiče ovog videoklipa, ovog Fan Boosta broj 5, mi se gledamo u Fan Boost number 6 ili broj 6. Znači, to je to. Bye bye. Dakle, definitivno ovaj Graveyard. Ajde sada da vidimo na ovaj, da li ćemo nešto da izvučemo. Ajmo sada. Zdravo ljudi, dobrodošli u novi Fan Chest Opening, mislim da je petica, dakle, nemojte mi vjerovat, ali mislim da je ovo broj 5, jer vjerovali ne, čak broj 4 nisam stigao da objavim, tako da, ali dobro, nova godina, tako da nadam se da će ljudi imati razumijevanje, jer dobro je što uopšte i uspije nešto da izbačim kad je nova godina, tako da nadam se da imate razumijevanje. Sad, ovo je account Miki, samo sekund da proverim kako se on zove. Milomir Miki Kovačević, veliki pozdrav za njega. Andriju i Srećka, dakle, on je rekao da pozdravim Andriju i Srećka, također ja njega pozdravljam. Tako da ovdje imamo dva, dakle jedan veoma dobar chest i drugi isto dobar chest. Imamo i gold i silver, dakle jedino što kvari ovaj silver 1, ali nije to ništa strašno, tako da definitivno nije ništa strašno. Što ima vamo u shop? Ništa. Koji je ovo? Ovo je level 8 u 2200 trofeja. Koji ide koristi Hog, elitne barbarijene. Bogom i vještice, mislim ovo nije loše, samo što ne znam da li je ovo dobro za korišćenje. Ima li šta zanimljivo? Ima Minion Horde, ima Golema. Fornas mu je dobar, znači Fornas bi pametno bilo da koristi. Šta znam, mislim Hog je level 6, nije loš Hog, definitivno nije loš Hog. Inferno Tower dobar, jedino što bih ja skinuo vješticu, Valkyria dobra, ovo je dobro, jedino što bih skinuo vješticu. I kako vidim, on ima ni jednu legendarnu karticu, ako dobro vidim, a nadam se da dobro vidim, mislim da nema nešto, tako je.
nema nijednu legendarnu kartu. Tako da ovo će da bude, nadam se, njegova prva legendarna karta. Nadam se. Ajmo mi da počnemo. Ajmo da počnemo da ne gubimo previše vreme. Pa kad završimo ovaj čest, onda ću probati da ga dignem barem do arene 8, ako ništa drugo. Čisto da vidimo za sve igrače zabranjeno da se vređaju u čatu. Tako je. Baby Dragon, dobro. 2 epika je bilo, to je dobra stvar. Goldić, ništa, Barbarian, ništa. Tesla, ja mislim da koristi. Valkyria, dobro. Ne znam da li, u stvari, ne koristi Valkyriju. Njemu treba, dakle, arčerica. Nek to koristi, to mu treba još malo za level. Mega Minion još malo za level. A dobro mu je ovaj dek. 2.8. Dobar. Ajmo Crown. Dakle, ništa. Gem, arčerice, gledao. Malo mu fali. Ništa. Minionce, isto je ovo veoma malo. Gledao ove Tombstone, ne verujem. To je to, ljudi. Ja mislim onaj prvi nismo imali ništa Super Magical Chest. Ajde sada da vidimo na ovaj, da li ćemo nešto da izvučemo. Dakle, 3000 arke. I Valkyria može na level 6. I Giant može na level 6. Opa! Evo minjani na level 9. Dakle, ja mislim da je common završen. Jer preko ovoga ne vjerujem da može. Opa, Mega Minion je ne znam da li je rare, čak. Ajmo. Ljudi, ovdje može lagano da bude legendarna. 7 epic, ali mora da bude još 3 nice Giant Skeleton. Nisam 100% siguran, ali mislim da ide legendarna. Dakle, Giant Skeleton može lagano na level 4. Što se tiče Epic Vala nije nešto. Dakle, Giant Skeleton je slab i onaj Tornado slab. A ostale karte su dobre. Što se tiče legendarne, dakle već znate moj odgovor. Tako da, ajde da proverimo, ajde da vidimo šta će da iskoči. Ajmo ovako, ajmo 1, 2, 3, Sparky. Čestitam na ne beše Džana, kako se zvaše, Danis Perović. Dakle, čestitam Danise na novoj legendarnoj karti zvanoj Sparky. Sparky je bogom u veoma lošoj situaciji. Gledao sam dosta Sparkija koji su recimo na 3800 trofeja, ali su vidjet ću koliko mogu. U stvari nemam pojma, prvo ću da vidim broj, prvo ću da vidim sa njim da li da dižemo, ako čovjek nije tražio, onda dobro, u stvari pokušat ću vam, oni barem do arene 8, ako ništa drugo, barem do arene 8. Znači, to je to što se tiče ovog prvog akaunta, mi ćemo nastaviti na drugi akaunt, tako da, ljudi, gledamo se za sekundu, nadam se isto dobrim čestom kao ovaj. Se gledamo i bye bye. Zdravo ljudi, evo nas na drugi akaunt, ovo je Denis Perović. Dakle, ovo je njegov akaunt,
Veliki pozdrav za njega i puno mu hvala što mi je dao account da odradim otvaranje chestova. Znači, imamo ovdje Super Magical Chest, imamo 2 silvera, gold, chrome i free chest. Tako da imamo šta on ima sve, ček. On je 2700. Rekao je da probam boost, ali boga mi... Dobro, ima Hoga level 7, to je dobro. Na kompjuter veoma teško, ne znam da li mogu do legendarne arene. Na telefon možda bih mogao, ali na kompjuter teško. Ima šta sve ima ono ovdje. Golem, neš malo level 3, odnosno neš malo, nego možda do level 3. Imamo legendarne minera i lumberjack. Pa dobro. I loše, 2 legendarne ima. Ajmo da počnemo. Počet ćemo sa silver, free, gold, chrome, ide onda Super Magical Chest. Ajmo lagano. Samo ja da stavim sluške, pošto se već snima glas. Dobro. Zap, Tesla, ništa specijalno. Opa, ovdje nešto može da bude. Dakle, rare je završen. O, lutko moja. Epic. Dobro, ajmo free. Opa. Ništa. Ništa. Ajmo drugi. O, ovdje definitivno će biti epic. To mora da bude. Dakle, ako budu gemovi, svejedno će da bude epic. 2300, dakle bio je u arenu 8. Klan nije loš. Two Stripes. Jape Legrand je broj 1. Samo sekunda, ja šporet. Izvinjavam se. Evo me. Stavio sam sarmu da se ugreje, pa ne bih volio da izgori pre vremena. Ajmo, dakle počet ćemo od silvera, gdje je free chest, onda ćemo gold, chrome, giant i na kraju Super Magical Chest. Ajmo prvo 4, 5, ništa. Ajmo free. Ništa, čim mi vidim 2, ništa. Ajmo drugu. Goldić. Dakle, ništa. Sada idemo gold chest. Ovo je solidan chest. 3 kanonča, mortar, minion, ništa od toga ne koristi. Dobro, ajmo mi chrome chest. Gems, Tesla i ništa. Dobro, barem ovu elitnu govedu dobio što koristi. Ajmo sada goldak ima 3, može nešto da iskoči ovdje. Ajmo. Ne može, zato što mora da bude više rare. Tako da hoće da bude common ili rare. Evo ga rare i sad će zadnja da bude common. Ništa od toga. Jebg. I ajmo ljudi da otvorimo ovaj Super Magical Chest. Dolje napišite u komentaru da li će Miki da dobije njegovu prvu legendary card.
Dakle, definitivno ovaj Graveyard. Bez razmišljanja. Gold dobar. Rocket. Dark Prince Unlocked. 13 Gianta. Fornas može na level 6, što je ekstra. Mega Minion, opa. Ja mislim ništa. Stvarno mi je žao, ali mislim da ništa ovdje neće da bude. 401 minion se dobije. I koje će da budu epic, samo će jedna karta dobije epic. 16 guards. Brate, stvarno mi je žao, ali šta da ti kažem, brate. Jedino od ovoga što je dobro, Fornas ti je dobro. Guards slabo ko koristi. Ali dobro, Guards može da se iskoristi ono. Šta da ti kažem, brate moj. Ja ću probati da ti dignem malo trofeje. Većinom level 2. Ne znam što da kažem. Sparky je bio po mene pre najbolja legendarna karta. A sad bogom ima dosta countera za Sparkija. Većinom skoro svi koriste Zap. Imaju Ice Spirita, Ice Golem i dosta drugih stvari koje spavnere, Tombstone. Dakle, Tombstone je veoma dobar counter za Sparkija. Dakle, to je to, ljudi, to je to. Mi ovdje završavamo. On je menjao klan, aha. Znači, to je to, mi ovdje završavamo. A što se tiče ovog drugog otvaranja, pa ćemo da vidimo ko će biti treći account. To je zadnji account. Dakle, to je to. Vidimo se u sljedeći videoklip. I opet veliki pozdrav za Danisa Perovića. I to je to. Ajde, gledamo se. Ćao. I evo nas nazad. Dakle, ovo nam je treći account. Ili to je zadnji account. Ajmo da povećamo glas. Nadam se da se sada čuje malo bolje. Evo ovako. Ovo nam je treći account. Ovo je Selke23, a njegovo pravo ime, bar mislim, Luka Selić. Veliki pozdrav za njega i veliko mu hvala što mi je dao da otvorim ovaj chest. A razmišljao sam da odigram za ovaj Chrome chest, a s obzirom da je čovjek level 6 u areni 7, tako da svaka mu čas, ne bih da mu kvarim ovo, jer igram na ovaj, to jeste snimam na kompjuteru, pa to jest na laptopu, pa nisam toliko sjajan što se tiče igranja na kompjuteru. Što ima on? Ima elitnu mašineriju tu. I Hoga. Dobro, što ima vamo? On je u Royal Kings. Da li su oni iz Crne Gore ili Srbije? Pa dobro ime. Dakle, 5 od 10. Svaka čas. Da imamo šta da mu stavim da tražimo. Ajmo da mu stavimo mini peku. Jer on sad sigurno spava. Eto, čisto da ima nešto. Ajmo da počnemo. Ajmo da počnemo sa Silvera. Ček prvo da proverim da li ima koju legendarnu. To će ovo da bude njegova prva. Jeste, prva legendarna karta će ovo da mu bude. I ajmo. Gold, Royal GG i elitnu mašineriju. Dobro. Ajmo sljedeći. Gold, Fireball i Royal GG.